Nila, dari nyai betul KBTS Lisa juta pelaju, lucu jadi mana pokok tu lati lah. Awak ini kau kayamu buat puli, terafau lah. Awak itu pun lagi, congratulations. Ni roti ramli lendu pun dah. Ni roti ramli lendu pun dah. Oh, ya roti kita kilo, itu roti kita kilo. Pakai cilok tu lagi saya dah kita mampu dah. Okay, kecil dah na. Okay, double. Nila ni kamera main kaya kali. Awak ni nak ke pro lah, kamera mela pro. Awak ni, me, Awak ni kamera me. Kamera. Tujuh asa kedo. Awak pro tu nak ke tepat lah kamera mana? Awak ke email lagi boleh ke email lagi ni. Di kubu dia kamera. Di mana kamera? Nama ni kamera. Bye. Okay, ada lah. Ay, bagi nyabla dia, bagi punya piasum boleh saja dah pelacur lah. Hai, ago. Ini. Kalau lagi, lagi kau ada. Tapi kalau lagi lah, ya suwe. Okay. Kalau lagi lah. Okay lah. Sudah, dah. Ya, punya biasa monopoli Ini, terlalu ni lah tak punya oli. Okay, congratulations Oleh. Awak ni buat komputer poli. Oleh. Congratulations Congratulations lah. Aku dulu perali. Awak ni ada Allah poli. Awak ada pro di mana? Awak nak kelana? Kelana pada no? Hah? Ya, do. Itu beri kamera di bawah ya. Kamera ni beli ada. Okay, wah itu so. Dodo tu kau tak kali. Congratulations. Awak ni kau kaya mau buat puli tu. Kau ada tu kau tak kau. Kau kalian dulu, KBTS juga guna. Awak di pada dunia ini siapa ada lagu apa? Tu lihat. Bahasa lah. Congratulations. Congratulations. Apa tu je peluru na? Apa tu patwa je peluru na? Congratulations. Awak ni cuba upload ni nyai lepas KBTS program atau mana? Bakar MAE na? Awak dah kelihatan atau bakar ekologi. Cuba upload ni nyai. Awak ni aku lah. Awak dah kelihatan le dah dua thang. Kita ni program ni weda sekolah. Wala sewuzani. Bapa pada bachelor mana sewuzani. Content primo. Tedu.
เอาไว้นี่ปากเขาว่าดันเลย environment กับบ้า อ๋อ environment นี่สุดกับบ้าว่าดันนี้วันละมีสิ่งที่ว่าดัน master MAE program นี่ as criteria ที่เวทีว่าเลย creative theological seminary นะเกติว่าที่สิ่งนี้ว่าดันนี้เอาไว้ MAE เอาไว้นี่มีได้ electric base มีได้ program สุดเด็ดขาดว่าดันนี้อยู่เป็นมือที่ที่แค่เอาไว้นี่เอาไว้นี่ MAE เนาะเอาไว้ MAE เอาไว้ degree เอาไว้เนาะ besar cidum no makana environment ti ya ben besar cidum no ဘာခါခုခနိစနော်ဝဲတမှုဘာတဲ့တမှုဘာတဲ့ရကြီးပေါ်ညာအဝဲ progress တော်လို့ KPTS ဝါလဲတော့မလူမတို့နေခုတင်ညာလို့ KPTS ဒီ sebab lu ada bachelor no အကဘာ Florida bachelor နော်အဝဲဗာမလဲအဝဲလဲ master နော် awe ni mas အ master ကဒါတော့ Florida bachelor နေတစီကူလာ no one me to ini ni kemani dah aji lo Me. amakam aji lo နော်ဝဲ Florida ဝဲတဲရတာဥတာ pada si bayi le ba da ye limu ye aku ge lo နော်တာကွယ်ကြီးခုခနိစနော် Okay. dah aji lo တာတူတာဖလာခက်လက် aji dah apa Me. me Me. Okay okay live prayer လဲနော် sikula pula sikula lo Sikula. ni timo တစကူလာအဘလရစကေကောကလေးတွေကောနော်လေဒါတွေဝါဒါရှိကောဘလို့တော့ ji Awe. Masih gede dia. Wala kapuro cho ni nyai ko di kono ade. Ke saya ketuba wete la ke saya mamu ya ne. Ke saya ada bata la ke saya nak ko. Dablu dah pula. Awe mi patra rado mapwe ji. Ano ke sadawe ta sei sawasu. Flu cukup di kono ada ko mata tak ku so uni lo. Dablu lo. Awe ni bang nyap dah yo ke punya phasu mo mo patra ta marba. Re lo dali. Tok ko da ka thol la phu ko lo. Re lo dali. Ni lo mo hi ta. Me lo. Tok ko da phu ka thol la. Na. Ada bumi asyik mina kala ni. Okay. Ti ba da ka thol lo. ก็ความบามุบาดาวติดผาวิตาสือปกติเราตาเลอสือเทรตาหลอกนี่ล้อม Okay, brother ni re lo dali. Thol lo. Okay, ti ba da ka thol lo. Niya KPTS doctor plupagale doctor pagale taga le mo doctor pa
where of Yanina, Robert B. Where of the Savi, no? You will see where the party see her, what with Pakani. You are mother with Pado, you are mother with Pado, of the Takilu. Blessed in this 2025-2026 academic year, receiving blessing both in the ups and downs. One of the positive blessings is that accreditation team came and visited our seminary. As we united our hearts, we prayed and prepared everything as much as we could. Our school's programs were approved and accepted well. At the same time, we were proud for the opportunity. When we prayed together, thanks also teachers and graduates, thanks to the final 16. The Lord has done great things for me and I rejoice. Respected principals, beloved teachers, honored guests, and dear all my fellow graduates, grace and peace to you all. Today is not just a graduation, it is a testimony. As you can see, our motto for this year is living lives in prayer and being filled with peace of mind. These words sounded gentle and beautiful at the beginning of the year. But if you are one of the KBTS family members, you will notice that this 2025-2026 academic year was not that gentle and beautiful as those previous years. This academic year taught us that weaving is not always gentle. Weaving requires tension. Threads must cross each other. Threads must be pulled tight, and sometimes they are stretched almost to the breaking point before they become something strong. And this year, we were stretched. At the beginning of the year, we lost one of our beloved friends. In the days that followed, another of our fellow students faced with an unimaginable tragedy. His mother lost both of her hands in an airstrike. And before the first semester ended, our Abba John met with a serious accident and nearly went into a coma. And a few weeks ago, we lost one of our respected former principal, Basa. And recently again, our Amoswe, our treasurer, almost had a stroke. It was like wave after wave. And if we have to describe this year in one word, we might describe it as chaos. But I remembered our principal, Reverend Dr. Christopher Day, who reminded us, even in the midst of chaos, be weavers of peace.
awal tak lihat sorry sudah aku boleh mau. Kita di nyai awal pakai sukuto, kita di tinya thai lo, behel bapaknya berarti ya banyak sumu ada pelaju. Gue dah ini lo, kayak petan lele, lele depan lo. Gue dah ini bawa lele lo. Sampai dah pun.